Anginibingelele nina babukela ekhaya okhulumayo inyamazana insizwa ngakhoza ubhuvungane uhlase athi amadoda bhodla utshala ngiqhamuke kube ngibhodla umlilo kuthiwa iskini sabesuthu ke iskini esingadilikeli abafana kodwa sidilikela intombi zabantu nawe ngihlale ngisho ngithi lethe yakho mayithembile bona uthi angeke sidilike kanti namhlanje sikasi podcast siphume kakhulu sahamba amazwe seqa seqisisa namuhla ngisekopanong la ngikhona angihambi ngedwa ngihlale ngikutshela behind the camera ngihamba noNkosi uNkosi momfuna ayi kodwa vele usingile umfowethu kodwa ngelinye ilanga seyixoxa kanti ke manje ithi ngipha abaye abafowethu ithuba ngoba la emva kwami ibutubutu nawe maybe eyodwa nje ngafana mina ngishadile married happy mfowethu kunjani ngiyaphila baba njani siyaphila mfowethu bengisacela ushiya igama lakho ukuthi ubani uyini futhi la yini igama ekhaya hamba nayo igama lami ngusandile wakwamlando ngihamba ne-exclusive artist gospel choir la yasezone 10 Meadowlands kuyo le choir lena nje ngumphathi bathi inhloko ikhali ngenakhanda liyabheda sawubona kunjani sawubona baba ngiyaphila sacela kube ngathi yabo ngoba ngathi ngiletha imama eli1 angeke uthi singayilapha alright ngisacela uyithula ukuthi ubani wakabani okay mina ngegama ngonaledi wakwaDirani la ekhaya umphathi omncane mphathi omncane junior mphathi alright mfowethu thi ngiqale kuwe bese ngizobuya kuyena i-exclusive yaqala nini exclusive yasuka mhla ngo-2021 ngoMay 28 shoot live weekend bekuyi birthday yes bekuyi birthday yethu nje kuleli viki nje si-celebrate siba nobumnandi nje ezikhwaya yabona sibungaza usuku lwethu lokuzalwa yeah njengomphathi iziphi ingqinamba ohlangabezana nazo noma ohlangabezane nazo ngayi ikhwaya ikhwaya inengqinamba eziningi njengangokuthi nje ngingathola ama-member mhlampe yabona mangifuna ukukhulisa isquad okay sakhula khona yabona ingqinamba zokuthi ama-chorister angeze ekhwayeni basesebancane uyabona mhlampe nawe yabona ngisakhulisa ya so bafuna imvume yabazali into ezinjalo nje asikwazi noku-attenda ama-night show basesebancane phela abantwana yabona into ezinjalo nje practice machine awungitshele ngemishini yakho ke manje conduct hayi choir wena conduct imishini yakho imishini yami nje ukuthi ngikhulise ichoir ngigqugquzele nje nasemphakathini ukuthi kungabi nelunga lomphakathi lihlala lingenzi lutho ngoba siyabona ukuthi abobhuti bethu nabosisi bethu bayinikele idakamizweni esikhathini samanje uyabona wona bhuti ayikho engakusho nje lokho ngifuna sihlebe uconduct nechoir ube honest ungasabi angeke akudubule akanasibhamu noma uthi akawazi ngiyazi la ikhwayeni mfethu zikhona inkinga enhlangabezana nazo zithi mase ihlanganile umphathi wenu uyihandlela kanjani njengoba umphathi junior nawe hayi inkinga zona ziningi sihlangabezana neyinkinga eziningi kakhulu and umphathi wethu njengoba khona like uyazama honestly I don't want to lie uyazama ngamandla wakhe wonke la kushoda khona uyazama ukuthi agcwalise la kushoda ini uyazama ukufaka isandla naye njengoba umbona ukuthi naye umuntu angithi unezidingo zakhe but ichoir nayo uyayibeka as part of his priorities you understand so izinto eziningi nje umphathi uyasebenzisana nathi as i-committee ukuthi sizame ukuthi silungise la kulekha khona ekhwayeni sometimes yeah it gets hard most of the time vele but umoya ukuthi give up and just know asinawo awukho so manje obukele lapha na mayangafuna ukuba yilunga lale bandla leli uzonithola apho nithola kanjani okay angasithola as exclusive artist ku Facebook or rather TikTok asearch nje exclusive artist gospel choir uzosithola or rather makafika ku Facebook aposte ku-timeline yethu group vele uthini ngicela nje i-organizer or umphathi and then thina sitholakala e-Meadowlands zone 10 eNgololo Street eMeadowlands manje ngoba ngale Meadowlands kukhona iMighty Oh Lord
nikhupha kanjani njengoba khona mighty oh lord Hayi matholo hayi. Matholo abantu bethu labo. oh ngabangani Not really friends but like ichoir esithi like nathi angeke ngithi siphilisana nayo but like sibukela kuyo. okay umbuzo Thing type of thing. Yeah. ya ithapa thing khuluma isingisi kuno thing umbuzo wami okugcina la njengoba niphethe ibutubutu kudumile la ngaphandle uthe emakhwayeni izingane zami ithamphathi ngifuna wena encourage umzali laphana ngenzeka khona uhlelo one talent but abazali bathi bayamitha abantwana indaba yomjolo ekhwayeni uyisolve kanjani indaba yomjolo ekhwayeni akujolo ngabatshela nabo mama mhla bajoyina ukuthi ekhwayeni akujolwa because manje sihlangabezana nento eziningi so mhlambe uzojola nomunye wabo and bayaxabana umunye decide ukuyeka nalomunye decide ukuyeka sekulimala ikhwaya nje kanjalo so umzali nje ngamtshela ukuthi mina ngigadile lezi ngane yabona ngigadile nje ngokwami uqoba ukuthi ngibeke enye ingane ukuthi igade enye cha ngigadile mina nje ngokwami iqobo manje mphathi ngitshela ukuthi njengoba uyelo bhoni hayi akekho lutho Ekhaya leyo siyifuni la ekhaya leyo. Siyifuni kanje. umbuzo ke lo sibona ukuthi iyavuka imaths ngiyibuzile ngaphambili bahlule kungiphendula uthi umbuzo wami I have 5 soldiers 1 shot 1 die how many soldiers left 4 Angithi 1 shot 1 dies. right yeah 1 dies angithi. yes Yeah, which is lo bamdubulile uyofika. mphathi yes 1 shot 1 dies badubulo oyi1 sele 4 okay thi nginiphendulele basase u5 ngithi oyi1 imfishane omunye udayile mamela wembukele ekhaya awuthi ngihambe ngisakulandela abanye yimino wakho stay tuned